ගරු රාමනාථන් අර්චනා මන්ත්‍රතුමාට විනාඩි 19ක් කාලයක්. Thank you මූලාසරණ මන්ත්‍රතුමනි. නලින්ද අයියා එපා වෙලා ඇතිනේ මෙච්චර මට ඒක තේරෙනවා. ඒ නිසා මම ඔයාලට ගහන්න යන්නේ මම හොඳ දෙයක් ටිකක් කියන්න යන්නේ. මම දෙමළෙන් කියන්න පොඩ්ඩක් කරුණාකරලා මේක අහන්න. வணக்கம். இன்றைய தினம் கார்த்திகை மாதம் எங்களுடைய தேசத்தின் தெய்வங்களை நினைத்து கொண்டு நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த இன்றைய தினம் சுகாதாரத்துறையிலே இந்த கடைசி கதை அதாவது வந்து இந்த பிலிதுரு கதா மாதிரி அந்த கடைசி சமரியை பண்ணுவதில் மிகவும் சந்தோஷம். என்னென்றால் முக்கியமாக வருவோம் 2 விடயங்களை சொல்ல வரேன். நான் இந்த மருத்துவத்துறையில் இந்த கடைசி கதையை எனக்கு சொல்ல வரத்துக்குரிய எனக்கு சிறப்பு என்னென்றால் எனக்கு சந்தோஷம் என்னென்றால் முதலாவது நான் ஒரு வைத்தியர், அதில் நான் எனக்கு பெருமை. 2வது அதே மினிஸ்ட்ரியில் நானும் வேலை செய்திருக்கிறேன், உங்களுடைய மினிஸ்ட்ரியில் வேலை இருக்கிறேன். 3வது இலங்கையில் முதலாக ஒரு சிலோன் மெடிக்கல் ஸ்கூல் வந்தது, கிரீன் மெடிக்கல் ஸ்கூல் என்று சொல்லி மேனிஃபாயில் இருக்கிறது. அதனுடைய அதை விக்கிபீடியாவில் பார்க்கலாம். சாமுவேல் ஃபிஷ் கிரீன் என்று சொல்லப்படுபவர் தான் அந்த முதல் ஸ்ரீலங்காவின் 1848 ஆண்டு முதல் சிலோன் மெடிக்கல் ஸ்கூல் வந்தது. ஆகவே நான் நினைக்கிறேன் அது வந்து ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவ இடம். அதை நீங்கள் பாதுகாத்தால் சந்தோஷம். நான் ஒரு பேச்சு சொல்லுகிறேன். 2வது நாங்கள் எல்லாம் தமிழுள்ள மருத்துவ பிரிவால் ட்ரீட் பண்ணப்பட்டார்கள், அதையும் சொல்லிக்கொண்டு 3வது வடக்கு மாநிலத்தில் இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு 5 சுகாதாரம் சம்பந்தமான குறைபாடுகளை சொல்லியிருக்கேன். நலிந்தையா பயப்பட வேண்டாம், சொன்னதை தான் சமரைஸ் பண்ணுறேன். இந்த ஒரு வருஷம் அடித்ததை தான் திருப்பி சமரைஸ் பண்ணுறேன். நாவே பயப்பட வேண்டாம். ஜாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலையினுடைய ஊழல் உங்களுக்கு நேரடியாக கொண்டு தந்திருக்கிறேன், நீங்கள் ஒன்றுமே செய்யலை. அது பிறகு தெளிப்பளை ஆதார வைத்தியசாலையில் அக்கௌண்ட் திறக்கப்பட்டு அங்கே காசு சேர்க்கப்பட்டு அக்கௌண்ட் நம்பரோட ஒன்று தந்திருக்கிறேன், நீங்கள் ஒன்றும் செய்யலை. அதுக்கு பிறகு மறுபடியும் பொயின்பெட்ரோ வைத்தியசாலையில் 400 லட்சம் 388 லட்சம் ரூபா காசு அதையும் கொண்டு வந்து நான் உங்களுக்கு அக்கௌண்டோட கொமர்ஷியல் பேங்கில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணப்பட்டு 2021 ஆண்டு ஆடிட் செய்யப்பட்டு வைத்தியர் கேதீஸ்வரன் அந்த காசை கொண்டு போய் கொமர்ஷியல் பேங்கில் போட்டிருக்கார். இருந்த ஜிஎம்ஓஏ செக்ரட்டரியின் அண்ணா கமலம் பில்டர்ஸுக்கு தான் கண்ட்ராக்ட் கொடுத்துருக்கணும். கவர்மெண்ட் கண்ட்ராக்ட் இல்லை, ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள கட்டியிருக்கு. நான் ஆகவே பழைய கதைகளை எடுத்து பாருங்க, அது உண்டு. அதுக்கு பிறகு மறுபடியும் சாவச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலை உங்களுக்கு நான் சொல்லவே தேவையில்லை, நான் கதைக்க விரும்பவில்லை. உண்மையாகவே சந்தோஷம். உங்களை மாதிரி ஒரு அமைச்சர் இருக்கிறதுக்கு உண்மையாகவே நான் பெருமைப்படுறேன், நான் சந்தோஷப்படுறேன். நான் உங்களோட ஜனாதிபதி ஆக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். அது இந்த மனசில் இருக்கிற கனவு. நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுவோம் அதுக்கு. இப்போ 2025 30 39 வருஷம் இருக்கு. ஸோ நாங்கள் ஜனாதிபதி ஆக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறோம். உண்மையாகவே நல்ல ஒரு மனிதன், சுகாதாரத்துறையில் போய் பிரச்சனைகளை கதைக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன். மற்றது அந்த எங்களுடைய வடக்கு மாநிலம் நான் எனக்கு என்ன சரிப்பட்டால் இதில் இருக்கிற சகல எம்பி மேரும் வந்து தங்கண்ட ஹாஸ்பிட்டலில் கதிரை இல்லை, கட்டில் இல்லை, அதுக்கு பிறகு டாக்டர்ஸ் இல்லை. அது இல்லையாடாப்பா ஸ்ரீலங்காவில் உண்டு. அதை போய் இல்லை என்று சொல்லி பிரியோசனம் இல்லை. அது இல்லை, அது எல்லாருக்குமே தெரியும். இங்கே ஒன்றுமே இல்லைன்னு தெரியும். இல்லைன்றத அரசாங்கத்தை அவங்க எடுத்திருக்கிறாங்களா நாங்கள் எப்படியாவது சப்போர்ட் பண்ணத்தான் பார்க்கணும். சும்மா இருக்கிற சுகாதார அமைச்சருக்கு போய் இல்லை இல்லை இல்லைன்னு இப்படியே முழு பேரும் வாசிச்சா அந்த பக்கம் டாக்டர் மேட்டர் லிஸ்ட் ஒன்று போட்டிருக்கு, இருக்குன்னு வாசிச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க. ஆனால் உண்மை என்னென்னா கஷ்டம், ஒரு கஷ்டப்பட்ட நிலையில் தான் நீங்கள் சுகாதார அமைச்சர் எடுத்திருக்கிறீர்கள். ஆகவே அந்த விதத்தில் நான் உங்களுக்கு 100% சப்போர்ட் பண்ணுவேன், அதில் எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம். அந்த மலரவன் ஐயாவினுடைய நேஷனல் ஐ ஹெல்த் பாலிசியை நான் அஜென்மெண்ட் மோஷனாக கொண்டு வந்திருக்கிறேன். தயவு செய்து அதையும் ஒருக்கா பாருங்க உங்களால் முடிஞ்சால். அதை விட வடக்கு மாநிலத்தில் அந்த நர்சிங் ஸ்டாஃபுக்கு வந்து அதை பிளான் பண்ணப்பட்டு நான் உங்களோட ஏற்கனவே கதைச்சிருக்கிறேன். நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால் எங்களோட சுகாதார அமைச்சர் அவர்களே, ஒரு ஸ்டாஃபை நாங்கள் கஷ்டப்படுத்தி ஒரு நாளுமே வேலை வேண்டியலாது. ஒரு ஸ்டாஃபை நாங்கள் அதை தான் ஒரு நல்ல ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்குரிய ஆளாக்கு. நான் எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செய்தாலும் எனக்கு இருக்கிற ஸ்டாஃபை கஷ்டப்படுத்துறதில்லை, அவங்கள நான் எப்போவுமே சந்தோஷப்படுத்தி தான் அவங்கள்ட்ட ஒரு வேலை எடுக்க வலிக்கிறேன். நானாவே வடக்கு மாநிலத்தில் அந்த மாகாண சபையில் இருக்கிற வேலைகளையும் பாருங்க. அதை விட சுதேச மருத்துவ வைத்தியர்கள் 2000 இதெல்லாம் கதைச்சது, இவ்வளோ காலம் கதைச்சதை சமரைஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு நான். சுதேச வைத்தியர்கள் அவை கொஞ்சம் கருணை எடுக்கண்டா. நாங்களும் டாக்டர்ஸ், நீங்களும் டாக்டர்ஸ். இப்போ நாங்கள் வைத்தியர்கள் என்று சொல்லி தெரிகிறோம். ஆனால் டாக்டராக பாஸ் அவுட் பண்ணி போட்டு சுதேச வைத்தியத்துறை அவங்க இப்போ டீச்சராக தெரியுறாங்க. அது எங்களுடைய ஃபெயிலியர். அது வி ஹேவ் டன் இட். எங்களுடைய முதல் இருந்த அரசாங்கங்களுடைய ஃபெயிலியர். ஸோ டைம் எடுங்கோ, அதுக்கு ஆறுதலாக டைம் எடுத்து அதுக்கு ஒரு மாஸ்டர் பிளானை போட்டு ப்ளீஸ் டூ இட், வில் டூ த மேக்ஸிமம் சப்போர்ட். அதை விட அந்த ஹோமியோபதி மெடிசின் சம்பந்தமாக வழக்கு போடப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ஹோமியோபதி வைத்தியர்கள் சில பேர் பாராளுமன்றத்தில் வந்து கதைத்தவர்கள் அந்த தகுதி இல்லாத ஹோமியோபதி வைத்தியர்கள் எல்லாம் வேலை செய்கிறார்களாம். ஆனால் அதில் தகுதி உள்ளவர்கள் வேலை செய்யலை. ஸோ அந்த வழக்கை நீங்கள் மறுபடியும் போட்டு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு மனமுள்ள மனிதன். ஆகவே சில விடயங்களை இப்போ நான் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ண இல்லாத ஏனென்றால் நான் சாதாரணமான ஒரு வைத்தியர், மெடிக்கல் எம்எஸ்சியும் முடிக்கல. ஆனால் நீங்கள் ஒரு
அமைச்சர். ஆகவே சில விடயங்களை லாங் டேர்மாக பிளான் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு வடக்கு மாநிலத்தில் அல்லது எதிர்க்கட்சியில் இருந்தோன்னு உங்களுடைய சுகாதார அமைச்சில் என்ன உதவி வேணுமென்றாலும் செய்யலாம். எதிர்க்கட்சியில் இருந்து என்ன உதவி வேணுமென்றாலும் செய்யலாம். ஒரு கனிவான வேண்டுகோள். அதை விட இந்த டிஜிட்டலைசேஷன் நான் கூட பேராதனை வைத்தியசாலைக்கு வந்து 2022ஆம் ஆண்டு சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா அஃபோர்ட் ஃபார் டிஜிட்டலைசேஷன் டாக்டர் அர்ஜுன திலகர் இருக்க ஒரே ஒரு வைத்தியசாலை ஸ்ரீலங்காவில் பேராதனியா நான் தான் எம்ஓ பிளானிங் நான் என்னுடைய ரூமில் தான் செய்தது. உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியல. ஆகவே அதை கொஞ்சம் வடக்குமா எல்லா மாகாணத்தையும் கொண்டு போங்க. என்னடா நீங்கள் ஒரு அமைச்சர் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு பயங்கர பிஸி இருக்குது. நீங்கள் ஏலாது. ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதால் உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற ஆக்களை ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியான ஆக்களை ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி உள்ள ஆக்களாக வச்சிருக்கணும். அப்போ தான் நீங்கள் மறக்கிற பிள்ளைகளையும் அவர்களால் செய்யக்கூடிய இருக்கும். நான் அட்வைஸ் பண்ண விரும்பல, ஆனால் உங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு விரும்புகிறேன். ஆகவே அதையும் சொல்ல விரும்புகிறேன். அதை விட களுத்துறை வைத்தியசாலை உங்களோட வைத்தியசாலை, அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வடக்கு மாநிலத்தில் இருக்கிற வைத்தியசாலை இந்த வைத்தியசாலை அன்னையான இப்படியே கதை காசை தயவு செய்தோருக்கா வந்து வடக்கு மாநிலத்தில் உள்ள பேஸ் ஹாஸ்பிட்டலையும் தெற்கில் இருக்கிற பேஸ் ஹாஸ்பிட்டலையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. நான் சொல்லல அது பெட்டர் இது பெட்டர்னா இப்போ களுத்துறை வைத்தியசாலையில் லிஃப்ட் இருக்கு, வடக்கு மாநில வைத்தியரை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு லிஃப்ட் இருக்கா? ஒரு கம்பேர் பண்ணி தான் நான் சொல்கிறேன். அதுக்காக நான் சொல்ல நீங்கள் வந்து வடக்கில் வேலை செய்யுங்க வடக்கில் வேலை செய்யுங்க. ஆனால் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க. ஏனென்றால் நீங்கள் எல்லாம் நினைச்சு இப்போ நான் வந்து தெற்கில் சகல மக்களுடைய மனத்திலையும் வாழ்றேன். இன்றைக்கு நான் அந்த எலெக்ஷன் கேட்கிறேன்றாலும் தக்குனை எலெக்ஷன் கேட்க முடியும் என்னால் சவுத்தில். ஆகவே உங்களுடைய ஒரு அன்பான வேண்டுகோள். அதை விட ட்ரிங்கோ வைத்தியசாலையில் இது வந்து நான் சொல்ல ரொம்ப ஆசைப்படையில் உங்களை கஷ்டப்படுத்த விரும்பல. ட்ரிங்கோவில் வந்து இப்போ இது இல்லை, இது மோச்சுவரியில் இருக்கிற அந்த கூலர்ஸ் ஒன்றுமே வேலை செய்யலை. ஆகவே அதை கொண்டே பொடியை கொண்டே 40-50 கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் வைக்கணும். எங்களுடைய சபாநாயகருடைய வைத்தியசாலை தான் ட்ரிங்கோ வைத்தியசாலை. நான் இப்போ ஒவ்வொரு வைத்தியசாலையை சொல்ல விரும்பலை என்றால் உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் ஸ்டடி ஒன்றை செய்ய தெரியும். So you have to do it. Our responsibility is to support you. அதால நாங்கள் உங்களை 100% சப்போர்ட் பண்ணுவோம். சரி, நான் ஒரு சில விடயங்களை 6 நிமிஷம் போயிருக்குது. ஒரு சில விடயங்களை சிங்களத்திலையும் கதைக்க ஆசைப்படுறேன். நான் இந்த விடயங்களை கதைக்கிறதுக்கு வந்து இது வந்து எங்களுடைய சுகாதாரத்துறை. இப்போ நான் வந்து மற்றவர்கள் மாதிரி சொல்ல விரும்பல. ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டலையும் அந்த குறை இருக்குது இந்த குறை என்று அது அமைச்சருடைய வேலை. அவங்க போட்டு சிங்களம் கதாக்கண்டே அப்பி ඉගෙන ගන්න කාලේ අපිට අපේ සිරිදරන් සර් පවා සර්ලා කියනවා ඔන්න මේ පොලිටිෂියන් මෝඩියෝ ආවිල්ලා කියනවා අර හොස්පිටල් එක උසස් කරන්න මේ හොස්පිටල් එක උසස් අපි ඉගෙන ගන්න කාලේ hina වෙප එකක්. මට දැන් තමයි තේරෙන්නේ මේ පොලිටිෂියන්ස්ලාට කොච්චර මොළ නැද්ද කියලා. ඇත්තම මේක තමයි කතාව. මම ඔයාලට සපෝට් එකක් දෙනවා මේකෙන්. ඇත්තටම ආවිල්ලා එක හොස්පිටල් එක උසස් කරනවා කියන්නේ බෝඩ් එක ගලවලා දාලා උසස් කරන එක නෙවෙයි. ඒකේ තියෙන ගොඩනැගිලි හදන්න ඕනේ. මට ඒවා සිංගල වැච්ච තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මිනිස්සු වැඩි කරලා ඩොක්ටර්ස්ලා ගෙන්න ඕනේ, නර්සස්ලා ගෙන්න ඕනේ. ඒක කරන්න බැරි වැඩක්. එතකොට හැම එම්බිලාම ගිහිල්ලා සෞඛ්‍ය පැත්තට මගේ හොස්පිටල් ටික බලන්න මගේ හොස්පිටල් ටික ඒ කරන්න බෑ කියලා මේ ඉන්න 224 දෙනාටම මම කියන්න කැමතියි අයියා. ඒක කරන්න බෑ. Tamanට ගිහිල්ලා ඡන්ද ගන්න ඕනේ කියලා තමන්ගේ පළාතේ ඉන්න එක බේස් හොස්පිටල් එක ටයිප් එක ටයිප් B කරනවා. ටයිප් B එක ටයිප් A කරනවා. ඊට පස්සේ DGH කරනවා. යකෝ ඔක්කොම ටික මේ නැෂනල් හොස්පිටල් කරලා දානවා. ඊට උඩින් යන්න බෑ කොහොමවත්. ඔක්කොම ටික බෝඩ් එක දාම නැෂනල් හොස්පිටල් පුත්තලම් නැෂනල් හොස්පිටල් සාවචේරි නැෂනල් ඒක කරන්න බෑ. මට ඒක තේරෙනවා. ඒ නිසා කරුණාකරලා ඔයාගේ පිළිතුරු කතා කියන්න. හොස්පිටල් එක උසස් කරනවා කියන්නේ අවුරුදු 10ක් යන වැඩ කියලා. ඒක කරුණාකරලා ඔයාලගේ කට්ටියට කියන්න අපේ උන්ටත් කියන්න. ඒකයි එකම කතාව. තව එකක් කියන්න යන්නේ අයියා. මම දැන් ආණ්ඩුවට නෙවෙයි සිංහල ජනතාවටත් විරුද්ධ වැඩ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි මගේ තාත්තාව නැති වෙච්ච කතාව. මගේ තාත්තා අත්‍තරම 1966 ඉඳන් 83 වෙනකම් පොලිසිය වැඩ කරලා 89 ඉඳන් කොටිය වැඩ කරා 2009 වෙනකම්. මගේ තාත්තා තමයි එකපාරක් කිල්නොච්චි වෙලා අවිල්ලා මේ මිනිමරලා දාලා තියලා යනකොට මන්නාරම් වල තාත්තා තමයි ගෙනල්ලා සාවචිර වලට දුන්නා. හැබැයි අපේ මගේ තාත්තා අවියාවේ වරගෙන කාටවත් බඩි තියලා නැහැ. හැබැයි 2009 කකුල තුවාල වෙලා මතක තියාගන්න මේ තාතට ඇම්බියුටේට් කරා අයියා මේ බිලෝදනී ඇම්බියුටේෂන් ඇනස්තීසියා නැතුව. ඉතල බලන්නකො. ඊට පස්සේ පුදුමාතර හොස්පිටල් මට අඩන්න කැමති නෑ මේ මයික් එකේ. පුදුමාතර හොස්පිටල් එකේ බඩේ තුවාල වුණා ආපහු මාතර හොස්පිටල් එකට ගහලා. ඊට පස්සේ ICRC න් ගෙනාවා ට්‍රින්ගෝ හොස්පිටල් එකේ. ට්‍රින්ගෝ හොස්පිටල් එකෙන් ගෙනල්ලා පදවිය හොස්පිටල් එකේ ගේනකොට 2009 මම පේරාදෙණිය යුනිවර්සිටි එකේ කැන්ටින් ඔබතුමාත් අපේ හොස්පිටල් එකේ මේ කොහෙද මාකස් එක වෙන්නදී මාකස් එකේ මම වීඩියෝ එක පොඩි ටීවී එක බලාගෙන ඉන්නවා. එතකොට පදවිය හොස්පිටල් එකට ගෙනාවා. පදවිය හොස්පිටල් එකෙන් නම් තාත්තා නෑ. ඊට පස්සේ 2012 අපි නඩුව දැම්ම තාත්තකෝ කියලා හොයන්න CID එක අපිට ඇති වෙන්න ආතල් දුන්නා. ආමි එක ආතල් දුන්නා. එතකොට මම මෙඩිකල් ස්ටුඩන්ට් එක 3rd year 4th year මම පදවිය හොස්පිටල් එකට ගියා මගේ තාත්තාගේ BSc හොයලා. තාත්තාගේ BSc නෑ. තාත්තාගේ BSc කිසි දෙයක් ලියලා නෑ. ඊට පස්සේ කවුද
කොරෝනා රවිලා රිපෝට් එකක් සබ්මිට් කරා මේකෙන් අනුරාධපුර කේස් එකෙන් තාත්තා නැති වුණාලු එයා දැක්කාලු තාත්තාගේ කෝස් ඔෆ් ඩෙත් එක ලියලා තියෙන්නේ කොරෝනා. එතකොට මයිස්ට්‍රාට් කිව්වා බෑ මේ අපිට මේ ඩෙත් සර්ටිෆිකේට් එක ජේමෝ සර්ටිෆිකේට් එකක් ඕනේ කියලා. තාත්තාව එදා ඒ දවස්වල එදා එකගෙන ගිහිල්ලා මම හිතන්නේ අද වෙන අදට එයා ඉන්නවනම් මට ඒක සතුටු නෑ. මොකද අවුරුදු 10ක් 15ක් එයාව තියාගෙන කැම්බල තියාගෙන තාත්තාට සිංහලත් පුළුවන් ඒ ලෙවල් කරලා තිබ්බේ සිංහල. තාත්තා සිංහල ජනතාවට ආදරේ. හැබැයි අපේ ජනතාවට අපි ආදරේ අයියා. ඒක මං කවදාවත් කියන්නේ නෑ මගේ ප්‍රභාකරන් දෙයියෝ නෑ. එහෙම කියලා කියන්න බෑ. මගේ ජනතාවට ආදරේ වෙන්න බෑ. ඉතින් මම දමනනේ අයියා. ඒ නිසා තාත්තාව එකගෙන ගියා. හැබැයි මම මේක ජනතාවට කියන්නේ මං සම්පූර්ණම සිංහල ජනතාවයි මං ඇත්ත කියන්න යන්නේ. මම ගිය ගියා මගේ තාත්තාගේ ප්‍රශ්න මං හැමතැනටම ලංගාව හොයලා බලුවා තාත්තා නැහැ. හිතලා බලන්න ඔයාලට අම්මා තාත්තා ඇතිනේ. එතකොට බයිරයක් එනවනේ මගේ තාත්තා කෝ කියලා. ඔයාලට කොටි වුණාට මට මගේ තාත්තා. ඒක මතක තියාගන්න. ඒ නිසා මම ගිහිල්ලා ICJ එකයි ICC එකටයි කම්ප්ලයින් එකක් දැම්මා මගේ තාත්තව හොයලා දෙන්න කියලා. මම අතනින් ගිහිල්ලා මම සාක්ෂි දුන්නා මගේ තාත්තා නැහැ කියලා. අනුරාධපුර මැජිස්ට්‍රේට් දැන් කියනවා කෝ කියලා දන්නේ නැහැ කියලා. මම මේක සිංහල ජනතාවට කියන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට සිංහල ජනතාව පස්සේ මේක දැනගත්තොත් මේ බලන්නකෝ අපේ විරුද්ධව මෙයා වැඩ කරලා හැබැයි අපේ සිංහලෙන් ලස්සනට කතා කරලා අපේ රවට්ටුවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මට දැනගන්න ඕනේ මට තාත්තා කෝ කියලා. අඩුමගාන තාත්තා මරලා තිබ්බා නම් අද මම ආවිල්ලා මේක හින්නවා කියන්නේ මේ සිංහල කතා කරන්න පුළුවන් කියන්නේ මගේ තාත්තා නිසා. තාත්තා තමයි මට කියලා දුන්නේ සිංහල. හැබැයි අද නෑ අද කොහෙද කියලා හොයන්න නෑ කොච්චර කැකුව තියනවද කියලා හිතලා බලන්නකෝ කවන්නේ. හැබැයි මම කවුරු මාව මරලා දැම්මොත් මගේ තාත්තා වෙනකොට මම පෙනී හිටිනවා. ඒක එකයි හරි. තව එකක් කියන්න 2024 ජූන් වල මාව අයින් කරගත්තා ඇඩ්මින් පෝස්ට් එක. GMO ස්ට්‍රයික් කරලා මාව ඇඩ්මින් කරා හිරේ දැම්ම දවස් 10කට මේකයි මම හිරේ ගියේ මන්නාරම හොස්පිටල් එකේ අම්ම කෙනෙක් මැරලා ඉන්නවා කියලා රාට බලන්න ගිය නිසා. අද වෙනකන් ඕගොල්ලෝ මට මොනවද කරලා තියන්නේ? මට මාව දවස් 10කට මේ හිරේ දැම්මා. මම හිරේ ගියේ මගේ වෙනවටද? නෑ ලෙඩ කෙනෙක් කිරි දීලා ඉන්නකොට මැරුණා. එතකොටම අපේ මාව ට්‍රාන්ස්ෆර් කරා චාචරි හොස්පිටල් එකෙන් මේකේ කවුද කලින් හිටපු ඇමති කවුද මේ කේලිය රම්බු කළ නෑ කේලිය රම්බු කළ වෙන්න බෑ මේ කේලිය රම්බු කළ හරිද? එතකොට මම මාව පේරාදිනිය දැම්මා. පේරාදිනිය දාලා ඉවරලා මං එක දවසක් අම්මා කෙනෙක් මැඩුවා කියලා හස්බන්ඩ් මට කතා කරා මගේ වයිෆ් මරුණා බබාට කිරි දෙනකොට කියලා. එතකොට මං රැයට ගිහිල්ලා මන්නාරම හොස්පිටල් එකක බැලුවා. බලපු ගමන් රැයට රාජකාරිය බාධා කිරීම කියලා දවස් 5ක් හිරේ. පළවෙනි සැරේ මම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අන්ඩ්‍රෝමල්ස් දිසානායකගේ රැල්ලට විරුද්ධව ආවේ ඒ නිසා. ඊට පස්සේ ආයේ හොස්පිටල් එක වංජා දූෂණ තියෙනවා කියලා මම ඩොකියුමන්ට් එළිය දැම්මා කියලා දවස් 14 හිරේ. මතක තියාගන්න ඒ වයිරයි ඉන්නවා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන්නේ. හැබැයි ඒ කාලේ ඔයගොල්ලෝ මට මොකද කරන්න තිබ්බේ? BOP කරන්න තිබ්බා. මම දවස් 10ක් හිරේ BOP ගාලා නෑ ඉංගොරි වට්ටම් ගත්තා. දැන් අවුරුද්දක් ඔයගොල්ලෝ ඉංගොරේ කරාද? නෑ ලැජ්ජයි. මම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නත් කැමති නෑ. මේ රට ඉන්නත් කැමති නෑ. මං යනවා කොහොම හරි මේක දාලා. ඒක හේතුව ඒ කාලේ ඕගොල්ලෝ මට BOP ගාලා තිබ්බාට මේ නඩුව නෑ. දැන් ඕගොල්ලෝගේ ඒජි ඇවිල්ලා කියනවා මම තාම සර්විස් එක ඉන්නවා කියලා. කොහමද අයියා මං දවස් මාස එකමාරක් හොස්පිටල් ආවේ නැත්තම් BOP ගෙව්වේ නැතේ ඇයි? අද වෙනකල් මාස 3ක් පඩි දැම්මා. අයියා ඇත්ත කියන්න. මං කවදාත් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ යනකොට අර ජරා MP කියලා විදියට යන්න බෑ මට. මං ඔබතුමාට අවිල්ලා කතා කරලා ඒ සල්ලි ආපහු දැම්මා. එතකොට සල්ලිත් ගෙවන්න නැතුව මට සල්ලිත් දාලා ඊට පස්සේ BOP ගහන්න නැතුව ඒ නඩුව තියෙනවා. දැන් ඒ නඩුව ආණ්ඩුව පාවිච්චි කරනවා මාව එළියට දාන්න. ඔබතුමාට අදටත් පුළුවන් මට BOP ගන්න. අයි මම මාස එකමාරක් හොස්පිටල් ආවේ නෑ. අයි මට BOP ගෙවුවේ නැද්ද? දේශපාලනය කරන්න එපා අයියා. මට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ගොඩක් දවස් ඉන්න ඕනේ කියලා මට ඕමනාවක් නෑ. හැබැයි ඉන්න දවස වෙනකම් මං කෙලින් වැඩ කරනවා. ඔයා මගේ හැටිය දන්නවා හොඳට. ඉන්න දවස් වල වෙනකම් මම ඇඩ්මින් වැඩ කරා. ඇඩ්මින් හැමදාම පාර්ටිය දානකොට අපිට කොලෙජ් එක සෙෂන් තියෙනකොට අහලා බලන්න ඇඩ්මින් ලාට කාටද මේ බාර් එක බාර දෙන්න කියලා. බාර් එක බාර දෙන්න මට එක දවසක්වත් එක බෝතල්වත් උසට නැතුව ආගේ කඩම් කරලා ගිහලා ආපහු දීලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ තරම් තමයි මම වැඩ කරලා තියෙන්නේ. මෙහි ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? මාව ඉතින් හොරු කිව්වා. ඔයාගේ අල්ලපු පුටුවේ ඉන්න එක්කෙනා මාව පිස්සු කිව්වා. රිදෙන්නේ නැද්ද? රිදෙන්නේ නැද්ද? ඒ නිසා තමයි මම අද ජනාධිපති මුණ ගැසුණා. මංගේ ජනාධිපති එන්න කියලා අද කතා කරා. ශ්‍රී ලංකාවේ දිනයට ජනාධිපති කිව්වා සහයෝගයක් දෙන්න කියලා. මං කිව්වා මේ ජනාධිපතිතුමා ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන දෙයක්. මම මේක අද පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරද්දී ඔබතුමාගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකට වඩා හොඳට යනවා කියලා. ඒ නිසා මම ඒකට කැමැති. මම ඔයාලටත් කැමැති. මට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් දේශපාලන විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි?
දැන් අපි ඇවිල්ලා දේශපාලනයේ පක්ෂයක් නෑනේ. එතකොට පළවෙනි දවසේ මං කිව්වේ මොකද්ද? ඕගොල්ලෝට අපි මරන්න ආදරේ කියලා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ මොකද කරේ? ආයෙම එලවල ජෙලෝල්ලා ඉන්න එකේ ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ ආඩුව තියාගන්න. මතක තියාගන්න. ජෙලෝල්ලා ඉන්න එක වාහනේ නැතුවා කියලා අරස් කරලා දැම්ම මේ පොලිසිය. හැබැයි හාමතුරු ගැන පොලිසියට ගහලා දිනනවා. පුදුබිලිම උසගෙන ගිහිල්ලා තියලා දිනනවා. මේක තමයි මේ රටේ. ඒ නිසා තමයි අපි හිතන්නේ මේක අපේ රටට අපිට ජීවත් වෙන්න කැමති නෑ කියලා. නැත්තම් අපිට වෛරයක් නෑ සිංහල ජනතාවත් එක්ක. හිතලා බලන්නකෝ මම පොලිසියට ගාලා තිබ්බම මේලාට ඉවරයි. ඒක තමයි කියන්නේ මේ රටේ ජනාධිපති කියනවා මේ සිංහල නෑ බුද්දිස්ට් නෑ හින්දු නෑ අපි ඔක්කොම එකයි කියලා. ඒක කටින්. ඒක කටින් නැත්තම් වෙන දැනකින්. හැබැයි අපි කියන්නේ අපේ පපුවේ තියෙන ඒ වගේ එකක් නෑ. අපි කවදාවත් කියන්නේ අපි දෙමළ අපි හින්දු. හැබැයි අපි ආදරේ ඔයාලට. ඔයාලා කියනවා නෑ මොකුත්ම නෑ කියලා අපිට වෙඩ දෙනවා. දැන් ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා බලන්න එක දෙමළ පුත්කලයා ඉන්නවද? උත්තර කොච්චර වංජා දූෂණය කරලා ගැව්වාද? ඔයගොල්ලෝ එකක්වත් අල්ලුවාද? නෑනේ. හරි කමන්නේ. අපි ඩොක්ටර්ස්ලාගේ පර්මිට් එකට යක්. මට උත්තර දෙන්න සෞඛ්‍ය ඇමතුමා. අපි SL ග්‍රේඩ් එක මොකද්ද? SL grade 2 MO කෙනෙක්. කන්සල්ටන්ට් ලාගේ SL grade එක මොකද්ද? SL grade 3. අපිට වාහනයක් නැහැ පොමිට් නැහැ. හැබැයි ඔය AGL SL grade එක මොකද්ද? කිසි grade එකක් නැහැ. එක්ක SL grade 1 නැත්නම් බිඳුවයි. හැබැයි ඒගොල්ලෝට වාහනේ දෙනවා. අයියා හිතලා බලන්න. අපි වගේ කට්ටිය මේ රට දාලා ගියොත් මට යන්න පුළුවන්. අද ගිහිල්ලා අසයිලම් ගන්න පුළුවන් මට ඕන රටකට. හැබැයි මම මරණොත් ගමන් නැහැ කියලා එන්න ඔන්න ෆයිසල් කිව්වා මම ඒ වචනේ කියන්න කැමති නැහැ යන පාරනේ මම ඔයා කපලා කොටලා දානවා කියලා මාව කපලා කොට දාන්න අමාරුයි අපි අවුරුදු 39ක් අපි අවුරුදු 8ක් මම කියන ග්‍රේඩ් 8 ඉන්නකොට මට ගන් එකක් ඩිස්මැන්ටල් කරලා හෑන්ඩල් කරන්න පුළුවන් අද මට ගන් එකක් දුන්නා ඊට පස්සේ කියලා දුන්නා මෙන්න මේමයි මේක මේම දාන්න මන්ත්‍රීතුමාට අවබෝධතුමාට විනාඩි 2ක කාලයයි මම hina වුණා මම අවුරුදු 8ක් ඉන්නකොට ග්‍රේඩ් 8 ඉන්නකොට මට ගන් එකක් ඩිස්මැන්ටල් කරලා ආපහු දාන්න පුළුවන් අපි ඒ පැත්තට ඉඳන් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කතා කරන්න ඕගොල්ලෝට දැන්වත් මේක ඉවර කරන්න අයියා නැතුව හැමදාම ගිහිල්ලා බලනකොට TNA එක ගිහිල්ලා ජනාධිපතිතුමාට කතා කරනවා මිනිස්සු රවට්ටනවා හැබැයි මට මාර දුකයි මේ ඇතුලේ අඩුම ගන්න ඩොක්ටර් කෙනෙකුට පර්මිට් එකක් දෙන්න බැරියයි දැන් සාමාන්‍ය යුරෝප් ගියාම ඒගොල්ලෝට ගන්න පඩිය ලක්ෂ 40යි මම දැන් ගියොත් එම මේ යුරෝප් වල මට වැඩ කරන්න පුළුවන් නැත්තම් රැක්බා එක්සෑම් එකක් ලියවුවොත් මට ගිහලා කෝටියයි මාස පඩියක් ඕස්ට්‍රේලියාව වල අයියා දන්නවා රොයල් ඔස්ට්‍රේලියන් කොලෙජ් ඔෆ් මෙඩිකල් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර්ස් අපිට යන්න බැරිද රැක්මා ගියොත් හැබැයි ඩොකාලා ඔක්කොම පයින්නවා මේ රට ඒ නිසා කරුණාකරලා මේ මන්ත්‍රීතුමාලා අහනවා වගේ අපේ හොස්පිටල් මෙහෙම උස්සන්න අපේ හොස්පිටල් මෙහෙම උස්සන්න අපි අනේ පුළුවන් නම් කරුණාකරලා ගැසට් එකක් දාන්න හෙට ඉඳන් හැම හොස්පිටලෙම නැෂනල් හොස්පිටල් කියලා ඉවරයි නේ ඔයාලට හෙට ඉඳන් කිසි ඔළුවක එකමක් නැහැ කියන්න ඔයාලගේ නැෂනල් ඔයාලගේ නැෂනල් ඒ නිසා මේ අපේ අපි ඉගෙන ගන්නකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් ආවනවා මේ මොළ නැති පොලිටිෂියන් කියලා හැබැයි මම ආවට පස්සේ තේරුණා ඒ වගේ ඉල්ලීමක් ඔයාලට කරේ නැහැ මම ඔයාට සාධාරණ ඉල්ලීමක් කරන්නේ ඔයාට ඔයාගේ අමාත්‍යාංශයෙන් උතුරේ හරි නගින හිරේ යම්කිසි වැඩ කරන්න තියෙනවා නම් අපි වැඩ කරලා දෙන්න. Thank you so much බොමස්. බොමස් මන්ත්‍රීතුමා